Ruski dom i Udruženje Pravoslavna nit iz Beograda poziva sve ljude koji nijesu ravnodušni prema istoriji Rusije i Srbije da dođu u ponedjeljak 17.7. u 20 časova ovdje kod spomenika cara Nikolaja u parku Aleksandrov. Organizuje se koncert u slavu carske porodice Romanov. Pa Udruženje Pravoslavna nit, ja sam 20 godina radila sa i sad radim sa Pravoslavnim sportskim društvom Sveta Srbija, ali eto, želja mi je uvijek bilo malo da pravoslavlje ne bi trebalo da ima te granice. Pa eto, osnovala sam upravo Udruženje Pravoslavna nit, tako da tu neku svoju želju ispunim i da može da radit ću sve što radim sa Svetom Srbijom. Tu imamo znači judo klub i sve, znači ikonopisačku radionicu, muzičke sastave, besjedničke sekcije, znači pravoslavne radionice, dosta toga radimo, ikonopisačku radionicu. Isto to bi radili znači i sa pravoslavnom niti, samo malo većem obimu i nadam se van granica Srbije. To mi je želja stvari. Koncert organizuje Ruski dom, znači dinastija Romanov je oduvijek gajila posebnu ljubav prema Srbima i Srbiji. Počev od osnivača dinastije cara Mihajla Romanov, Rusko carstvo je vjekovima pružalo materijalnu i duhovnu pomoć srpskom narodu. Posebno činjenica da je dinastija Romanov stradala braneći srpski narod pokazuje tu neraskidivu i duhovnu vezu između dva naroda. Naš sveti vladika Nikolaj Velimirović u jednoj svojoj besedi iz 1932. godine to je lijepo rekao. Ja, eto, ako ima vremena, ja bih pročitala rado. Savjest naša nas primorava da plačemo kada Rusi plaču i da se radujemo kada se Rusi raduju. Veliki je dug naš pred Rusijom. Može čovjek biti dužan čovjeku, može i narod narodu, ali dug kojim je Rusija obavezala srpski narod 1914. godine tako je ogroman da njega ne mogu vratiti ni vjekovi ni pokolenja. To je dug ljubavi koja svezanih očiju ide u smrt spasavajući svog bližnjeg. Nema veće ljubavi nego ko položi dušu svoju za drugove svoje. To su riječi Hrista. Ruski car i ruski narod, nepripremljeni stupivši u rat za odbranu Srbije, nisu mogli da znati da idu u smrt. Blaženi vi plačući u te dane sa Rusijom jer ćete se sa njom utješiti. Blaženi vi tugujući sada sa Rusijom jer ćete se sa njom uskoro i radovati. To su riječi vladike Nikolaja, nekako proročke i uvijek nas vraćaju na tu veliku žrtvu carske porodice i stvarno Srbi imaju veliki dug i obavezu prema caru Nikolaju i njegove porodici. Ne samo koncertom, no i svojim životom da malo to više svjedoči. Ja iskreno mislim, ne priča se dovoljno o takvoj žrtvi i o takvoj svetinji i o takvoj porodici i primjera porodice treba se pričati svaki dan, posebno u današnje vrijeme. Znači, ne to samo što je car Nikolaj i što je Rus, no oni su bili primjer baš jedne prave porodice, jedne patriotske porodice, jedne vjerske porodice, znači jedne požrtvovane porodice koji su položili, kaže, zapovijest Bože, ljubi bližnjeg svoga kao sebe sama. Znači, oni su to tim pokazali. Znači, nije bližnji svoj, moj brat, moja sestra, moje dijete, bližnji svoje, to njima srpski narod. Oni su položili za svog bližnjeg svoje živote. Pa na koncertu će nastupiti, imamo mislim 12 izvođača, narodni guslar Marko Šćepanović, onda predsjednik Udruženja književnika Branko Stanković, hor Manastira Bogorodice Trojeručice, Angelina Đorić, Aleksa Nedeljković, Milica Dosković i muzički sastav Zlatno zvonce. Ja kad pravim repertoar uvijek je pola-pola, čak i više ruskih nego srpskih. Pošto volim rusku muziku, bit će tako pola-pola. Ja pozivam sve Srbe, znači sve Srbe koji u srcu imaju i tračak ljubavi prema ruskom narodu i tračak zahvalnosti prema žrtvi cara Nikolaja da dođe. To je naša dužnost i pred Bogom i pred narodom i pred Srbima i pred Rusima da dođemo da to večer provedemo zajedno.